Ni amwe aikari a Kirinyaga makirorongana na kumenereria kugaywo kwa mugunda uria uikaine ta Mwea Trust Scheme uria marauga nio mabatie kugairwo mbere ya ngucanio ciaguo kwiyumiria. Ni undu wa migunda itu kithaka kia Mwea kiria kio kiene kiria nyiturwa ni andu ma Embu na gike nyiturwa ni andu ma Mbere ne Kamba no ndu ucio turaregana nau. Riu nikio tugatite ngari tuka twike musabara kithaka gike gitu gia Gicugu tucokerwe nigetha riu twambiririe kugaya. President Uhuru Kenyatta ni wokieba na acia maundu ama kitheka cha Mwea Settlement Scheme yambe uciokewa nundu atumia maya kwatania maundu onthe na ibinda ila thithitwe tuonete county government ya Embu yukite kwikia beacons makambia kwa kitheka kiu na kwina case courtine kiendee na kinamba kutua. Marauga thirikari ya kaunti ya Embu ni iratongoria ugai wa migunda ino na matirenda kuigwa mundu akiuria. Thina munene ari guoya uria riu mari naguo wa kuingatwo kuona na beacon ni ciambiriirie gwikirwo. Ni turana ta kuingatwa tondu ni marekira beacon. Ni marekira beacon na tutiramenya beacon ni ciake na matiratwariria moka ku ni kuranga irio citu na ndie ni kuturanga miaka yothe. Toneka andu maumwe kundu kwasa mokionengwa kitheka amwe meyosia eka maana na ngima keyosia eka mbingi zaidi nao mwenyenji ulani andu ma Kirinyaga na ma Mwea maiki ndu makwatite. No munini wa gavana kaunti-ini ino ni igite ati mugunda uyu hau kabere wari wa thirikari ya Kirinyaga na kurumirira ngucanio iria ciayumiririe gutire mundu wagirirwo ni kugaya mugunda uyu kuona uri na cira igoti-ini. Originally mugunda ucio ni wa kaunti ya Kirinyaga na ni gwakinyire bandu mugunda ucio gitwika hived ukioyo gitwaro mwena wa Embu na riria athuri maikarire thi ni mandimandire makiuga mugunda uria wa haiviro ucokio kaunti ya Kirinyaga na mugunda ucio already wina cira igoti-ini. Oho ni atitirithetie bata wa aikari a kaunti iria ikuruhanitio naguo kugia na wetereri na niguo gutigirira gutire hathara ingioneka kumana na ngucanio ciegie mugunda uyu. Tingienda andu mathie makoraganire kuu koguo ni matige kurugira kuthie kwenda kugaya mugunda uria na ithui ona andu ithu turamera matigathie kugaya mugunda twambe tugie a resolution iria igukorwo igiuka wega through the National Land Commission and the county governments na of course through the law courts. No aikari a Kirinyaga ni mahinyiriirie thirikari ya bururi kuhitukira ruhonge rwa migunda kuingirira ndeto eno na niguo gutikagie na andu makuwigwatira na njira ya ngungo. Ngiribotera Inooro TV ritwa riakwa ni Wambui wa Macharia.